Андрей Петрович Гоголев атынан чорапчатағы оғы искусстватын сколатын 2 тыгынча сүрбе bir үйерек жылын түміктір, оны теңе бұйылғы сыллағы выпускниктарын әғаддәлер жора тәрәхімет үйріләқ чағын сағылыр бұдың көңілләң. Ол күрдік бүгін Андрей Петрович Гоголев атынан чорапчатағы оғы искусстватын сколатын директора Алла Никентьевна Сивцева бейқа студия бітер келен олырыр. Оны теңе бүгін әғаддәлі келен олорор чорапчы улугун управлениятын культуратын управлениятын начальнига Дмитрий Дмитриевич Попов. Жоны кепсетивитигер үйөрө көтө же кире хайын. Алын Кентьевна бастатан туран оттон директор кихи боларын быгытынан бу сүрдө оттон салайыр илир оттон үледен оттон олус улахан эпетнестех. Оттон кен кабаннах үле болар. Онун бу же колобра эхиги быйыл гы үйрек жылыгар төһөлбәк выпускник жетүмүктәтәй тоқ улахан конкурстарга сетихилерги деген тухунан жа баалыста хүрдәгы шөйдүк жомутыр хергевтер сырдады хайын. Үтө күннен күндү көрәчүләр түгеннен туханан бүгүнгү анда дутагы ого көмүскөлүн күннен баргытын төрөппүттери оголору эгерделирбин көңүлләр. Биги Осколабыт бу быйылгы үйрәк жылын сүрдәк үчөйдүк түмүктәтә ден саналыбын мен бән алайчы быгытнан бе Осколабыттар быйылгы үйрәк жылгар 197 үйрәммите антон 31 ого быйыл бүтерде оголор бут сыллата боларын курдук арахынай улус тахымнах республика всероссийская уна анда дутага конкурстарга быйылгы сетихилери үчүгей онон быйылгы жылбыт сетихилях демин астыналар. Онтон колобра бу биги бу иннинеттон пандемия бутон камсык кем турон иннине били офлайн кыттартак битти бары. Оны то онлайн чертитнен ити бу эхеттон төһө мандык ырахаттары көрүстүгүтүй үлагатер камдас кытырыттон битереттон хен кеһи үйренен баран херепту. Тон камсык кем, конечно, музыкага үйрөтерге ырахаттарда, особенно инструменттерге үйрөтерге, телефон курдат огого маннык оñо гинден көннөлүктөрүн ин анда буллади, холо бурдоху инструменттерге фортепиано да боллун, гитара да боллун. Онотон былырын ыраханда быйыл син ылсаннар быйылгы көрдөрүлөр бит үчүгейдер. Жебет нахачугай, оныттан биһиги бу чорапчыбыт улуһун бир оттан бастын кен туттар көрдөрүлэх осколабыт оттан музыкальный бу ого искусствоттан осколата болар. Манныттан хүрдэ гышугай салаятчылар, преподавательлер үлели хамны жаллар онон же биһиги оттан кас кайыска аксын преподавательлер кытары ире хоро эми манны студиябытыгар ыңыраммыт кенилер билим белемнен олороллор онон же хотору кеминен киндер кытта кепсетиге кирехпет. Онон же преподавательлер тустарынан әттәхә преподавательлер бут оголорун белемнилерин үйрөтелерин тахынан бәйләре арас конкурстарга мекытталлар. Онна конкурстары гыталлар. Холы бер хореографическое отделение преподавательлер быйыл Я танцую с мамой ден заочный конкурсы пыттара, вокал клагын преподавательлер семейный конкурсы пыттара, ырыкенин духовойдар буланы блок флейтага эме конкурсы пыттара, улусна денете даганы олох атын улустар ме бихикыттабыт денер каста атын улус почти республиканскага кубулуй бута. Онна Катерина Константиновна Захарова ден руй бутуштала новогодний календарь ден заречный улустарга конкурсы пыта. Он тагынан республиканской методической проекторга эме конкурсы пыта. Онан быйыл ушталар быт, преподавательлер быт сетихи бәуләхтер.
Отон олох камсык кемден олорон қалбакка бу курдук бет үсүгейдик тетимлерин ыхыктыбакка биһиги преподавательдер бит үлелерин камнастарын бекке отон сагаллан бу 2 тыгынча сүрбе бир үөрак жылын этеңге үрдүк көрдүрүләк түмүктәтилер. Оны же инеден этен турамыт бүгүн өссө биһига бу келен же әгәрделәри олорор Дмитрий Дмитриевич же баалыста чоропчулуһун культуратын управлениятын начальнигер де тылла бери хайын. Мактал Эленора бигеттен чоропчулуһугар 2 огыс искусствоны скотеледир. Ол кудук бу бастадан туран Андрей Петрович Гоголев атынан чоропчулугу огыс искусствоны скота, онна дереңе коптого Аксения Васильевна Васильевская атын хүйер скола бар. Бу скола түддәчилек үлелидорлар осыны лан көддөккә республика дүнен барыты колбон билинги тургунан 67 огыс искусствоны скота бар дилер. Оң таханын бионтан такса бионикки ду бионистуче филиаллар үлели хамсы олорлар. Манаттан бу огыс искусствоны сколалары онна осыны бу культура кетер предпрофессиональный тахамнак үйрәге биректәктер. Ол бетер культура кетер, культура искусство кетер же бу бастакы ступень быһытнан же бу ого искусстволара, искусствотын сколалары же үлели хамсылар олар. Хеп одды онтон же оттоку тахамга таксыларга же бу жогусы корак кийдекка же бу колобрачы бу улустарга үйрәме тоголар. Урухи болдун, вокал болдун, хореография болдун, музыкальный инструменттер болдунар. Ja halgı yörenekten bağırı bolaklarına ja bahasında koraki kirenler ja kudurusuna çilişaga Peter sonra Armana vatından ulukanı çilişi kolis buldu. Evet Agrafena Dimitrievna Makarova atından süger ulukan kultur iskustvo kolisler mekirekten söp. Aksiyeni Natalya Simenovna Pasilskaya atın süger koreografiya kolisler kirekten söp. Jadi gittik orta anal yürekte yörenler bağlaq olurga etergeli yörek sola hüddaq hağas. Mağdan artistik institut taqpıt kultura getir. İnenen bu kultura onu iskustva eygete kurduk keng eygege yürektehin terahiniger hüddaq elbaq hüddaq moşnay ulaqan kentingen veli xamsılor diye teqinada. Ondan bu arasıya dünen baratora politikatın bıhataddanlan köddüqqa bu kendiki kihilga Bilgi Prezident Vladimir Putin bu o iskustoların materialni texnik oskolaların materialni texnik bazaların hayınlarıga hüddaşi etileri orada. O kanattan mehana var bu bilgi de titremiye etini mehanatan aharda o kudduk bilgi kolara indiketin bu o iskustolun oskolaların haydiler hüdda lokan kamsahanları çoğalan materyalini teknik bazı haydiler keketebet. Otan uluslar lan kadakka bilgi uluslar bağlı otan jahaltavut bağlıga Andrei Tevovich mi bete hüdda şudik bihitten ülevden kamnaspını kontrolü olarar. İmende bu skola hanga materyalini teknik bazıta haydiler mi hüdda bokomta vurulan erer bilgin proyektli dokumentasyon oğullancar. Hanga oskola tututugarden, muzkan oskola tututugarden hepti. Ondan mehana var, üle kamnas mehana var üstündekinin haydan hedi handibun. Ondan men bugünkü yürülük gününden tohanamın je bu muzkan oskolalarga üli kamsılar prepodavatelleri Allah hüdda lokanlık eğer yapın bagarabın kiner bu kamsık kemeger pandemiya uslubu bitiger üleyen kamsan ki bir korsun bıhılarga figüriyebin. Toyutakka bu iskusto oskolatın ülete kamna hüdda uratı. Üksün manna jonlar prepodavateller bidilen onu küttürediler. Ola biter fortepianoga tuğunan o üledir bidilen yözer bulandı. Turba boldun bayan bolun diye küttük vatta. Ondan össe bir bakan kalkabı par kobra bu koreografiyaga egen iti grupoy klaster üreneleri mehüdda lokan mehediri yösketir. No itinlik gara katırı bilgi jammu tüddaşıdık. Tan baratır ürene her bulak bitti. Bu muzkan skola demonstrasyada ağların kentine hüddaşıdık jajonun ilan hangalan. Töhde gara kan uslubiye bollar. Mehana vartın yürektahin tahamın naha töhrbetler dihanıyın. Toydakka bu ıtıllar ranas konkurslarga büyük olur bu hüddaşıdı baran kıttallar. Çoğuları bu oturtağıta bil saz bu Moskvaga ağın bastıkını ıtıl, ağın dödüğü ıtıllı bu piyanistler konkurslargar. Marshal Kovat'dan piyanistler konkurslargar. Kündet Mesnikova bu
Светлана Павловна преподавательлах колор оғобарын хүддәшідік кіттан кәлі бігі хүддәған өребіт манны құлақан мүжденұрды тахымнақ конкурска бігі оғыл баран кіттібізді хүддәған кен тұттабыд. Мен бүгін кен тұттым өте қолуыра көрі бұл искусство янаттақ. Манна болағына бұл бігі дұпии халаты мен хүддәған хайдалар. Бұл алын кентеміне хүддәшідік едіне бұл қомта қолан Прокопий әкечәйін әптем, преподаватель нахашүй бұл тойынан оңыру осколатын нахашүйді қағалата. Көрі олай бетер бұлырғы түріпчіл ұғығар еті ехеттер денер балар. Қолыра ұлғысқа бұлыр ұлықанаға ұғығар бейділен әме бұл тойынан ұғанар көз оқсуашылар денер балар әбет. Хүддәқ әдәқ иде. Бұл манны хүддәқ ұғыстық мындыр традиционный қаванақ улахан қайысқаны жа бұл бейге Прокопий бүт үддәшіді елен ағалан. Бәйтін профессионалы тахымын әме үддәшіді үддәтінер ол күздік Улуска республикаға тылдар арас конкурсты. Алдын екенден әпкетті. Оғылары үйретер болбарақтар бәлерін тахымдар әме үддәтінерлер. Арас конкурстарға, семинарларға хөджандар. Онан бейге скола бұд бұл Андрей Петрович Гоголев атынан искусство сколата үддәшіді көрелі қамсы олар мен өсі тәуіл бұл үйрек жылыты мүктеметтен барыларын алдын кентінен хередден тұрамын барыл үйеттерге ұлықанаға дәвін теддәвін өсі дағаны еннекетін үлелі қамсы хеде қайын үйіні хайда тұру қайын бірі Достоевский мәніңа петаға болды дейді. Красота спасет мирден. Онан болдағына кере қаған бағарар хыжая кирке тұттын. Мақтал. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения награждается почетной грамотой и нагрудным серебряным знаком Макарова Светлана Павловна, преподаватель фортепиано МБДУ, Чороптинская детская школа искусств имени Андрея Петровича Гоголева. Ағарделян кәбе қайын? Ага, Светлана Павловна. Ага. Светлана Павловна де бұл күхамнелақ, сыралақ үлетінен үрін көміз бәле қағайқатын де бағалыстаға дәле қайын. Сыралақ өлен сыған аламбытынан өсі дағаны тахарылақ үлені қамнағы ден қатысқаға түйерін әрі? За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения награждается почетной грамотой и нагрудным серебряным знаком Захарова Катерина Константиновна, преподаватель фортепиано МБДУ, Чороптинская детская школа искусств имени Андрея Петровича Гоголева. Художественный класс. Жара оғылары тон уруйдурга уруй кере эйгетигер үйрете ите такая сыджар биһиги күндү преподаватель бытыгар Катерина Константиновнага ити истин эгердебитин тердеген. Жауынна бұқырдық салғы бағалыста нағарадалары тұттараларғар бұ оттон сыллата бұ мұзғалынай оскола бұ үләхеттерін, преподавательлерін истерінен бәйлері оттон хүрді ағышы номинациялақтар. Оның жа бағалыста Алан Кентьевна Сивцева әйеға тылы бері қайын. Телдебітін күрдік бігі сыллата бұ бігі скулабыт атын сүгер Андрей Петрович Гоголев атынан номинация олақтубыт сылайы выпускниктарға ден. Оны бұл номинацияны бүгін манна тұттара кәлі Андрей Петрович Гоголев Сена, Анастасия Васильевна Александрова. Это стеганан көрсі қайын, Анастасия Васильевна? Оннаттон бігі бұйыл талбыт оғыбыт Бихеха осколага олоқчулуу ого болар сеп. Бу ого болдағына музыкальный школага 10 сыл үйренне. 10 сыл. Ондық үйренме тоға дейін
бу 6 сыл тухары суох кене үс отделениені битерді. Бастан вокал отделениетін битербите, онтон духовой отделениені битербите, онда бу кенеки народный инструменттер гитара отделениетін битерді. Кеша Максимов. Бу Кеша Максимов бу 10 сыл тухары ылбыт нағарадата сүрдәк әлбәқ. Кене сетихилер әлбәқ вокал докладыгар хыджан әлбәқ конкурска кыттыбыта. Духовой оркестрга оңю хыджанаме розовая чайка ден международный конкурска кыттыбыта. Онна опсайна духовой оркестр быт терилегаттен сетихилер әлбәқ. Табу пандемиядан пока тоқтан хыджабыт. Онна боллағында табу кенеки гитара клагагар керен баран всероссийской тох. Из дела министерства та ыгытар шит и мечтен улахан всероссийский конкурска кыттан, онна ме бир номинация кайылага болбута. Онан бихи бу кешаны тух бар, сетихилернен агаддылян тораммыт кейне бу номинация кахайыннан талбыппыт быйыл. Онан тылы беребин Анастасия Васильевнага, онна ыңырабын Кеша Максимовы. Ытыстыгынан же сетихилер үйренәтчини, итилләтчини, кешаны бахалыста же ыңыры хайын Анастасия Васильевна. Минутан бу Андрей Петрович Гоголев икулаттарын же кегеннерин аттыртынты представитель болан кален турабын, надолгуябын. Мен бу кешаны нар көрür булам дибе Москола илелибин сетихилерин бары истәҗәбет. Онна бу бе әһәбит атынан Андрей Петрович Гоголев бастыкы музыкальный школа директорын атынан стипендия кешага анаммытынан наха йөребен онна Юрин кыта туттарабын көңілі. Онна аттан түгенен туғанан барыларын, оғы көміскелін күнінен барыларын ағаддылыбын, онна үрдік сетихилері бағарабын. Бағы балары. Мақтал болуқтun. Оннаттан беге бу этерлибитин курдук быйылгы сетихилери бителбәхтер, онна Аял Варламовтен фортепиано классгар төрдүс класска үйренәчиләк бит. Оны кахыка интервью бербитнен билергип болу. Аял икките всероссийский конкурска гран-при кахайна болбута. Быйыл боллагына быйыл международный конкурска кыйлагынан болла. Оны былырыникки быйыл бир всероссийский конкурска, онна бир международный конкурска кыйлак болын турар. Онон Же онна биһиги Светлана Павловнаны бахалыста кин түһүлгега ыңыры хайын, ол курдук же. Дараболорун Аял Варламов тен ого бияка бары хога 3 сылын жарыктанар. Бу опсайнан маннык этен көрдөккө 3 сылы хигер бу маннык сетихилери сетиспит ого ден почти хогон теңе було. Того маннык сетихи бари, того детерген ого багалак болуктак. Мияка маннайкелергер кини оны сагыр келбите. Онна мен жиктерге битим ден кини классическая музыканы бәте талан оннюр эте. То есть кулга маннык истибит музыкатын бәте бир тарбаганан оннюр. Ону жигинен кини сагыр кихи музыкальный школа огону ылбат. Ол гынан баран тысырын оголора маннык классическая музыканан интерегир бәләре тенникке тардыгар боллактарына мен кинерге утары барабын. Иннегенан мен быйыл этинник бу кини сетихилерден хайеребин. Того диетерген бу билеген пандемия ден болбакка кини быйыл хетте конкурска кытынна. Он хетте конкурска бартыгар местелесте. Бу лауреат первой степени ден Зима талантов ден республиканской, я солист ден местелесте. Он гран-при ден бу бихе улус путугар тысыриттен всероссийский конкурска гран-при 2 гран-при нылла. Итинник сетихи ден колубра бихека хох. Он туаққа ikis конкурсете гран-при. Онна өсі бір нахан сетихетінен международный андай дутағы конкурска Кореяға онлайн бол бұл конкурска бұл үхіс местенелла. Тоғы дейтерген бұл түйесіріттен күтті бұд кені хоғыты ғары.
Манны куараттан кыттыбыта бир кыз музыкальный колледжтан, онтан тысыриттан онатын дышыйлартан кыттыбыттен местелеспиттен бу чорапчылар бе гобут. Олихин маннык ситихилеринен бе кен туттабытти ханыбын, онна тухти маннык кенеяка билигин халкы үйеренер маннык багалах. Оны кайдары кене халкы үйераққа кейден салқыра болар, именно фортепиано түнен кухағына хоқ бол өті. Бұ айым гран-при ыларығар кене соғып бұта ден ритуальный танец шаманы ден. Ойын үнкүйді. Захар Степанов тен бұсаға бастықы профессиональный композиторын айымнетігар оңя бұта. Ба айымнені бұл биыл Москваға конкурсқа баран кәлдівте Мар Жирков кенігер. Консерватория студенттары онахан класстар олар ойнатылар байымнені. Обязательно. Олихин бұл қайттақ мандық үсіл жарықтан мұтыға мандық сетихилаға денеті республиканскай қағыққа пианист самародок ден жіктірген журналист статья тахар бұт әтеді. Тұға детірген үсілгі мандық ойнаваттар. Бу айымнен хагырхан, но бу Москвага Жирков конкурсыгар андайды таа конкурска атын огоны жабара хеджибитим. Оно бу атын омуктар сахалы интонацияны булан хөпкет мандык арыян ойнуллара ден почти хугон керете. Мандыгы арыйбыт кыта йогота бар. Наха чугай кыталык үнкүйті ден Владимир Киснофонтов айымнетін ойната Гнесин кайуеннер о. Бу опсайнын гран-прини этимир бу Москва туһунан кепсәтә кабихемия тысыриттан бастыкы. Бастыкы кыттачылар бут тога детергин тысыритта ба кайрыттан кимне бар батак. Бебебит бастан бу барды. Тога бу Местникова күнней жабардын детака новые имена дем бу республиканская высшая школа музыки и гитар республиканская конкурс лауреат второй премии был бута. Олкыз, онна музыка для всех тен олог просто элбек. Ого кытты бытыгар, бу бейттен чурапчыттан немеккис местен лауреатылла, эти кыз. Ол гынан баран саханан тоғысыр хаста қыра, опыта тейбет, эннегынан бу международнайга кене онна инструмент, бе бу ким Дмитриевич тәпкетер, бе база быт атақтыр. Тоғы детерген тенне олақ концертный залға нөккінады. Аны роялен. Беға рояль оқ. Фортепиано. Бұ маннық, онна бұ пандемия бұд. Оғы аудиторияға нүреден олақ атын. Аудитория нүр болақына ән аудиторияны тұтар болуқтақын. Хотя бұ күннеге ондық бәрі біт. Бастыға емнетін үшейді қонята. Онтан екі сайымнеткер қолыбыра хетінне саға кыра, опыта қаяқ международнайга иккістері кіттағына. Иннегінен оны республика тағығар бұлла таққыбыта ден бастығыр әріта. Олеген эти фактордар оны жетігер инструменты жүгей хоқ. Оны манна тияқпын бағарабын тоғбы кытай оғылары наға чөйдік арылындылар, оны бұ үрдіксі тегені хетістілер. Кытай омуга наға дисциплиналақ. Уштал әтті олақ просто бартын оғыралар. Төрөппіт оғы. Тоғы детерген кенлер бұ Россияға валютаға үйеріне кәлелер. Эннегінен кенлер наға петнестәқтер. Наға өләхеттер. Bir күн ойнабатын. Бүтті. Ән 2 күн ойнабатық бұлаға уже бары білелер, бары істелер. Хетенлік тағымнақ, хетенлік ұнаған конкурстарға оғы бұ қолыбырат ғасыриттен барар оғы оны өйдіяқтақ. Этеннеге өйдө бак балакаян түннөр күнүстери олох түн 12 часка даганы инструмент илен болла эн туруктакын онны жыртына барактакын. Этенник жоопсайнын бу классическое искусство ден хагыракан. Оны бу тысырыгер этенник түгеннери төрөппүт ого өйдүр боллагана. Очо унакан ситихилерде келелер. Онун бу аял ситихилере бияка колубра жиктиргетер. Онна соһутар, онна өссө дағаны кені сайды ден әрінен тұраммыд,
Қолыбыра bu жетігер инструментна хоқ, ол гынан баран видеозапись бар, кинонябыт запия. Манны ұстуып оны истеққа хөп болу. Мақтал. Же, мақтал Светлана Павловна наха шей сырдатын ehин тон онна бу же бүгүнгү үрүләк тәрәһенинен, оннотон бу сыралак үлән сыналамытынан эйген эсирак биттен итигистенник агардалибит. Онна же награда ылбыт күндү преподавательлар бытын ититик истенник агарделен фортепианога же оньон ихитиннерияга Аял Варламов. Баалста же көрөгөн. Же аялга мактаныган онна инникитин өссө даганы кинехас үрдүк дабайылары сетихилери багыры кайын. Билигин Светлана Павловна питин курдук ити биһиги үйөрнәчибет Күнней Месникова Москвага баран улахан конкурска кыттан келле Марк Николаевич Жарков 630 сагар приуроченный күрәхтеһи конкурс. Оны кине оньорун биһиги отчетный концерт битер көрөхөт темет эреннеребит. Жеттон хотору кеминен кенсер битин көрөрүн күндү көрөчүлөр бит. Уанна билигин бахалыста же болгомтону урогун быйылгы 2 тыгынча сүрбе бир үйрак жылын түмүктүр биги күндү выпускниктар бытын. Же бахалыста.
Жабы курдук күндү көрәчилер бит биһиги күндү выпускниктар бытын көрөн жа астыбыт онуттон выпускниктарга салгыдын өссө даганы бейлерин же оттон бу талбыт көрүңнәриннән кайыскаларынан оттон энникетин даганыттон аналлах үрәхтәк жон болаларгар улахан терәк көмө болууга дембит биге эрелләк бит. Бес колобот бары коллективин атыттан беге выпускниктар бутын бу үрүләх түгәннәрнән идитиксинеке ардылыбит оннаты этилибитин курдук бәйләре сөблән талбыт огор дахтарыттан сөблән кирбит иделеринен үрәхән киреләре боллар өссә үрәтибит онон күндә выпускниктар эһә багарабыт иннеке лохотур багасынагат барта тооларын этәңгә доробайдык хыҗаңгыт биһәхә өссө дагны үрүбүтүн үксәтә турыктара ден эренебит тоо диетехне бу кенники 19 онны бу сүрбәһллах выпускниктар бит 14 ого бу музыкальныйга үремит иделеринен үрдүк оны орта анал үрәхә кирдилер онан өссө дагны эбиллен хектар демит эренебит. Оннук агардалия хайын, оннуттон салгы бу отон көрөргө курдук биһиги студия битигер. Андрей Петрович Гоголев атынан чурап бите бу тон чурапчыбыт искусствоттон доскотон бир бар хох оттон индики көңө хыджар күндү жомут преподавательдер бит келен олороллор. Онуттон же бу преподаватель ден учутол оттон кихи кені сырата, кені үлете, бу оғылырғы біліні берері, наға олыған кығанетін урара бу қайғавыллах жылы ден оттон мәнеға пәттер. Онан жеттон бүгін келен олыроллар Татьяна Афанасьевна Петрова, теория кылағын преподавателя, торобеларынан қачықтақ оғылыру вокалға үйретер. Оны тәңе келен олорор Вячеслав Вячеславович Иванов, духовое отделение преподавателя. Онна бияқа тон бу бүгін Катерина Константиновна Захарова, художественный класс преподавателя. Онуттон Екатерина әйген түгеннен туханамыд бүгінгі бу сырылақ олен сыналамытынан итетігістенек ағардали қайын. Же онуттон бағалыста Вячеславтан оттон же күстәх ағартан кепсетивитен хағылы қайын. Ол көрдік же Вячеслав қолабыраттан бұл духовой отделениеден оттон бейі ханабытығыр әме бір олық ураты. Біле кейі мәні ұлы дағаны қарсы оқ бұл олық ұлсан барбат. Жылата девикке дейрі, мұныттан мен көрдіқ бұныттан оғыну үйретіге ұстықтардақ, кені қайдақ сөптеуқтік тыңылара, кені қайдақ туғы баттықтаға, манна оғыну күтті жай үлі тұғынан бағалысты сырдадыры. Үйдегі әнен дұғауы еден атта күжік ұраты. Бейхау сколы ұдығыр 2 класс бар, деревянный, онна медный ден. Арақсар еқапы. Отын оғыны күтті ден қаз бедде оға тұстуғынан. Қаз бедде оғыны күтті тұстуғынан өлелеген индивидуальны ден өлеген. Қаз бедде оға уғалар ұтатын, тейхалар ұтатын, қайдақ бәйті комплекция татын. Бейі бағалағы оғалар барларын ұлабыд. Улахан туақта гринчене оқ. Үйерінен бүдерен уже 2 споток листьев. Оттон қолабыра өскөтін мен арай оғыбын бәйім берекпін бағарабын дұғывой бұл отделенияға әп. Оны же мен оғым туғы хатыр болуқтағы бастан аяға келергер. Бастан келергер улахан оннық тоқтағының туғы оқ беребек келебеттен туғын именно интонированиетін слуғын олауыдыр. Оны ритмін беребек келебет. Онықтан улахан оннық тоқ бәді дұрубетігер улахан қачаға оқ болағына бейға ебді. Жанаттан Вячеслав биги элбэх тарахыннар битигер улус элбэх тарахыннигер бу Вячеслав Вячеславович оголора келеннер тон турбага ген оньон хитиндер атчилер оттон жоммут сергебит элбэхтик көрөн ахарбы болуктакыт оноттон бу курдук устук үлагар эйеха же салгы эссе даганы үрдүктен үрдүк ситихилери дабайылары дие кайын. Оны же Татьяна
Эйе. Татьяна Афанасьевна тон бу биһиги чорапчыбыт улуһун бир томанылах колаха кенеттон аңардас ырыатынан бу жеретен жа ыллан кирен бардагана кихелок биле этерге дири туукка о театр, опера, балет дип курдук. Олар курдук хананаган. Бануттан Татьяна бу теория кылаха ден колобра эйенеди. Онна ону теңе вокалга олорот тонырыга ухуягын үйретеген. Жа ити тухунан баалыста. Үтүө кехенен мен бу эфирге таққопунан түгеннен туханаммын бэм выпускницалар бын доровеларына хачыктаах оғлорбун бастакы выпускпутун бу биэс колобутыр амбастакы выпуск болалар доровеларына хачыктаах оғлор. Онна бу үс сыллагыта төрөппүттер көрдөһүүлеринен бу кылахары быппыт. Онна үс сыл бу кыргыттар быдын көтөлөләммит быйылгы выпустаты 5 кыысы. Онна төрөппүттер бер мактанабын киннер поддержкалаптарыгар. Онна оғлорбун ағаттылыбын бу жоллақ күннеринен бу бир бастакы осколаларын битербиттеринен. Онтан доровелана качыкта оголору алар бытырыттан эме хин токуйдан баран буппут били төрөппүттен хакырдөһүннөр. Онна били барар келер хиддере били арида ограниченный буллады олен оголору музыкальный школа каллахтарына ариданы эйгелери уларыян оголор кытта атын общество киреннер хайдах киннер бейлерин оны именно воспринимайдылар еген улахатын хин тохтан 5 жыл курдук пробный курдук ижаж выппыт бастан онтон первый класса арияммыт эти битердилер кыргыттар. А так булланы теория ден хүддах ырахан он олгынан баран бу сыллакы хин карада боллар кеккеси тихилер дяппит всероссийская международная гитара клахан кыргыттара Парникова Христина, Захарова Нария Голура, был международная музыкальная литературага, он на тока салфетчик кенигер бастыгы кисмистеналлар, он на бу Вячеслав Вячеславович гувернер, 100 класс духовой гувернер кыз, эми всероссийская бастыгы местеналла. Он на тахин ырахан улхин биле мандык постоянно стабильно гувернер бите-бите болдыр бу олор холура хин ситихилере көстен ете, онна хин теория ден хагырхан. Кехилла даган сразу үйреппет, сылысыллан үлетен барта тақсыр. Теория ырхан болан бу Татьяна Афанасьевна бета творческая байеттан бета көрмөттен де көстөрди. Ол хин арахана дидактический материаллара, арахана видеоуроктара, тоқтара элбэх олсанан творческүлелер кини олорга интересне болунca нахны мандык фишкаларына неген ол хинти үлетехин таксан истейди. Былрын эме Романова айтыны мен всероссийская местелес битеди. Былрынгаттанла беголор бу теорияга чөйдүкталар. Оннук мен ого эме бу ого бу искусствотна сколатын үшөй баатыгыттын үйренемет битер биппит Татьяна Афанасьевна Карабой отчолорго же отделенияга аджа хайда командир Татьяна Афанасьевна инне жете дем барандар же абытайдык ыллан тоян оннуттан же үйрү көтү үктеллэх бу курдук беги салгы айыннан истахпитне Катерина де эйха тохтухайын. Бу ургуй ден хеп. Ургуй ден овсайнан бу кихи күннәгы карагыгар тугу көрөрүн, колобра бу айылханы кихи кохоян hem bir ыры кайда хоруллары, hem bir кохон кайда хоруллары, ургуй мен хана бар эме онур жадакар болуктак. Hep uruhi den ton anha устук бу кихи ылла даганаттан биле урухидан кирен тугары ис кохоннок болар хим бир. Онун же баалыста эйеге же ийгиттен бу оголоргун же кайдагаттан сагалан үйрөдөгөнүй урухидон багалак оголор эйеге келлектерине же кайдак көрөңүн ылагыны. Үтекүнүнен биһиги эрде наборбуп булагына багала хоо барта келен туттарсан кирирде. Кеники фыгыты саңарда билинен биһиги предпрофессиональный болуп быгытынан уже мындык экзамен оголор туттаран кирелер. Эрде булана багалак барта кирелди.
Билим бана аннык экзамен астахтарына битти кирелдер. Ол эбетер колобура каачактааккыт дем бола. Би предпрофессиональный дем болот. Же. Ити олихин оттон бу мәнәгә тиллибет урухуй олох кихи ылла даганы биле маннык гынан бистака арай тугара жабак курдукчи онтойын барда маннык тугара каятыр даганы ис кохоннок олус дирин ис кохоннок болор эсе оноттон сетихилергит же төхө кайдах Бу юрек сылын биги республиканский мое полезное лето ден урухуй конкурстан сагалабык болак битна. Оғылар бұтонны түрдіс класс үйренәтшілері Батарин Роберт, Захара Білуыстан, бастықы үйіс месенен бұттыры. Онтан сыл ұстаты бейге араханы тамнақ конкурсыға кітінді бұд. Онты түмікті әтібі бейге международный конкурсынан СВФУ Свет и Тиндин конкурсыға кітінді бұсып, тол түмігі пока білділік. Атака олар етіндік сетейліқтік кітінділер. Же олус үшүгей оноттон ону теңе бу художественный салага никте тебис теңе же бир үеләннәкыт коллегагыт Прокопий Экичамов же үлели хамдыгыджар. Прокопий Алексеевич был республика народ мастерын атын. Улла, беге учталлар бит, беге метод объединения учталлар бит, сүрдәк активныйдык кытталлар, тирәһин бегота ыйталлар. Же Прокопий Алексеевы же сака серен народун мастера болбутунан түгеннен туханамыт әгәр дели хайын бу атыттан мәнәгә келбет улахан сүрдә улахан сыранан келер. Же оныттан биге күндү жоммут, күндү преподавательлар бит, өссө даганы үләгә тахарылак болдун, оглор күт кекке ситихилере элбән истиннер. Онна оттан инне ден этен тураммыт, биге түмүк тылы баһалыста жа Алла эне кентемне яха. Күндү көрәчүләр биги школа бут хилгина борга эме оголор гутун күйтер көрөргө курдук биги школа бут сүрдәк творческая үлелер усталларда бут биги оголору үйрөтер бит тахынан бәйбит эме кас бидики тусуспа эти хоббилар жарыктанар экен оннаттан бары быйыл опсай ыран самбылда теренемит быйыл бу Бастакы конкурстар кытамыт лауреат болбуптан хаверебет. Онна тохтехпини эхил багахна буттен эхилги үрак жылгар багар баян кылаха хылдыга. Онан бу баян бихеха улус бутур сүрдәх тибет баянист. Олихим баллагана бихи баян кылахна хары хүрдәгын жулухан үлелеһә жабыт. Онан күһүн оғлар гутун баалыста бия школа бытыр агаларын демит көддөбүт. Же үйөрүләк чакчыта дагы үйөрүләк солун бу баян ден оттон биги бу чырыпчыбыт улуугар тарбакка баттанар баянистар быт баллар оларен оттон билеттон кем эдертер тахсан яктар эдемит багаан алакпыт. Онна жем билген күндү төрөппүттер, күндү көрөчүлөр бир дойдулактар быт. Салгы бу биги чурупчатагы Андрей Петрович Гоголев атынан ого искусстватын осколатын 2-тыгынча сүрбе бир үйрәк жылын түмүктүр бирахандыктагы концерин көрөргүтүгер ыңырабыт. Çağ
Tombek sodaru uptan olustuk sauyan halbıda Tırsırda şeyhe olaram da müminet minin diyebide Ano habatının dağlara niyete dayanan berbide Tüntüher minen ayanan kizoba sütterin dörkötü Tabar sana da soğuk çaydı Kıbrıs'tan töbetün dörkötü Kendiki kıstuğu yabidin Ehemin göyen ehebbetin Türkhanlar tırkötü dibidim Min beyim dağını bir bebbim Былыр артадайды, самай артатугар, қанда хабдырибат аттақ мыстақ, үлбақ көлләқ, олы соғын кен қатчылақ сір бары бет, қану самай жаужер салығар, ал бұқ мыс үйінен тұрар. Няргон бірді ме бұлту бар бұдар. Бұл сұрыттағыны әмескі әтең ба әдір, чағылған чағылыр, ол кәнеттен сүрдәқ, күстәқ, тыл баға түхәр. Тылы әмеді құлырға марыныр. Няргон тоғар қуан тақсы денгі мұтын өті сәріен жетігер барда. Но! Айнын түргіні бір бұн. Тымны соғын няргон сүрен жүпчағайнан бұғыда ұқсар күрдік ағдар. Бу намаз сирирден буды аннынан барда. Эрду атырду айнаутын билбете. Эмиске татыктагытыгар айдан көрбүте. Но! Эмиске нургун бар, ата сакалы саңаран кихили кепсам барбыт. Анья, итчиле теричем тойна тартайным. Жа мен тогу әтәрбім болғайын ехет. Ити адарай бұқатырын бейге дүргәннек сетеқтақ бет. Но! Абағы бұқатырын үргін баудыры, әрі кәтіғын тахарым барын умая тұрар байғалға бірағам күйгін атта. Бейге кехевет өлім дейсінен бар жанын күтті вырастылыға, сұрақ кәмге тәуеті аллара, сұрақ кәмге атаға аллара болын, суылған адарен істі. Әзейі айуым суырдағын, оны қарын жүгірін тұхайын берді. Нұлғын болту атын нұлда, әтіл бол бұта. Жула хала ат селе кутруга субулиян, көтен хала күнне. Иччитин аттыга ходас гына түсті. Ат үндіга балта айталы ко олосыл жалабет. Касыбеттіннақ жан веді көте сылғы улағы бүгі болулар. Но! Нұргын батыр ұрағыран сырдан кәлін ахата сета
Ол кемне сабыя байы хотун өссө бир көрдө хүләгин тухунатта. Жа нюргун батур бу бихикеттен элиңдие көрдакка күс канул котун күені мұңтайын женалар олар. Бихиги кеhi бит тоғыз хуан тоғыз кубуғаттақ кеhi боллаға дей. Әхігіче сығынна да отығытақ болан қала, онна қағытата. Буя бұтта болан, бұғын сыба болан үғалин, аноға ақшағайбы үғален қала. Бұқатығырдық бұқа бағы, Ағыта дойду ұлу дуаланығақ нягун батырға мақтанылақ. Dostin yükünün gün oda Sas mince ber kirere Mostakta soğutuy borga Oyu bolan tühere Tutan ılar min onu Itıs pınan kırbelirim Ol sırdık oğur oyunu Oğu erdektin tap
Надежда Макарова тыллара Леонета. Харыстан иени.